هەموو کوردستان دڵخۆشە پێتان. بۆ ڕێکلامکردن لە کوردستان 24 پەیوەندی بکەن بە کۆمپانیای ئۆری میدیا. دەم باش گۆدار و تەماشەوانین هێژا بوتنە پێنجێواری گەلبەمە بسەر نوچەیان دەست پێ بکەن. اتهاماتێک ئانها دکن لەسەر ئەنە کەسێ یعنی نەماتێ قبولکردن ئەف تهدیدن و ئیهانەتن. پێیەدە ڕادگهینێژ بەر مەرجێن ئەنە کەسە دیالۆگا کوردی گەهشتیە ڕیەک گرتی سەرکردەیەک ئەنە کەسە ژیت بێژێ تۆمەتین پێیەدە قبول ناکن و دوێ ئالیێدن ڕێزێ لە دانووساندنان بگرە. وەزارەتە بەرگریە تورکیە کوشتنا ئەفسەرێکی خۆ لە عەفرینێ ڕاگەهاند. نه کەسێن دن لە هەرێما کوردستانی ڤایرۆسا کۆرۆنا جانی خۆشدەستان 248 کەسێ دن بە ڤایرۆسێکەدن. ئەڵمانیا ji bo jinû avakirina navçeyan û vegera koçberan 324 milyon euro dide Iraqê. پێیەدە ڕادگهینێژ بەر مەرجێن ئەنە کەسە دیالۆگا کوردی گەهشتیە ڕێیەکە گرتی و ئەو مەرجێن ئەنە کەسە قبول ناکن. ئەندامە دەستەی ئاسەرۆکاتیە پارتیا یەکیتیا دەموکراتیک پێیەدە فۆزا یوسف دە هەفەیبنەکە دگەل مەدیا پێکێکێدە ڕاگەهان تەوی و دانووساندنên یەکریزیە ئالیên کوردی لە ڕۆژەبایی کوردستانê قۆناغên baş derbasکirine lê niha ew danûstandin gehiştiye rêyek girtî. فۆزا یوسف دیار کرد ji birî guhertina nûnertiya aliyê Amerîkî ya ku serperiştiya diyaloga Kurdî dike lê sedema serekeya rawestandina danûstandinan mercên encûmena niştimaniya Kurdî li Sûriye enekese ne. Enekese roj bi roj mercên nûyên zehmet pêşkeş dike ew jî nayên qebûlkirin. Endama destê serokatiya PYD dibêje seredana enekese ji bo Tirkiye û hevdî dinên bi berpirsên Tirkiye re û çûna nûnerê enekese di nav şanda hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriye de bo Efrînê sedemên din ên rawestandina danûstandinan e. Endamê Komîteya Pêwendiyên Derveyê enekese Ibrahîm Biro ji Kurdistan 24 ragihand ew tometên serkirdeyên PYD qebûl nakin û ev yek têwateya gefkirinê. İbrahîm Biro got jî ew alî dixwazin danûstandinan ji nav bibin û ew wekî enekese dê li danûstandinên Kurdî de berdewam bin. Divê aliyê din rêzî danûstandinan bigire û wan kesayetên ku van daxuyaniyan didin jî siza bike. اتهاماتێک ئانها دکن لەسەر ئەنە کەسێ یعنی نەماتێ قبولکردن ئەف تهدیدن و ئیهانەتن و گوتنێن خرابن و هەر جارێکی بێژن وەک ئەنە کەسێ هاتی شرکەتێکیش خۆر پەحر بکێ و ببە شریک نەولۆیی ئەم دەخوازن خدمەتێکیش بۆ ملەتێ خۆ بکەن و بڕاستیژی ئەف چەند ساڵێ vê ئیدارە هانێ تشتێک divî welatî nehişt her tişt xera kir xelk birçî bûn xelk penaber bûn yanî icraatê wanî emnî icraatê wanî عسكري تهديد وانش خلكيره كولاندنا وانش باجار وجندار بملايين دولار بمليار دولار خستن بن عرضي نجبو تشتكي بالنافي قشرك هي واوك هي حطانها في اداره تشتك دوز لحكومتها سوريا نكري بما في ملتي كرد شيء تاني يعني بروباغندا كي قشركي بكاكي لكردستان السوري لدجي اردوغان هي او نکاری می او لکردستان باکور لکردستان ترکیه چکاری دکن چاوا دبینن وتنه هان و بوان تصریحات هان دخوازن هر تشتی خراب کن و تشتکی نهلنگ دانستندن لسرچه به ای مجالی خود وک انا کسی امی بردوام بکن دوان دانستندن ده لی دوی
آليدن هنكي احتراما دانستندني بكي واف كسي جوان تصريحات الدن لدجي انا كسي بين محاسبه كرن يعني تي اف اتهاماتي انا هادكن لسر انا كسي يعني نماتي قبول كرن اف تهديدا واهانه وكوتنين خرابا وهرجارك بيجن وك انا كسي هاتي شركتك شخور بحربك وبالشريك نولوي ام دخوازن خدمتك جبو ملتي قبكن وبراستي جي اف كان صالي في اداره هاني تشتك دفي ولاتي نهشت حرتشت خراكر خلق برتشيبون خلق بنابربون يعني باجراءات واني امني اجراءات واني عسكري تهديد وانش خلقيره كولاندنا وانش باجار وقندار بملايين دولار بمليار دولار خصتن بن عرضي نجبو تشتكي بالنافي قشرك هي واوك هي حطانها في اداره تشتك دوز لحكومتها سوريا نكري بما في ملتي كردشي تاني يعني بروباغندا كي قشركي بكاكي لكردستان السوري لدجي اردوغان هي او نكاري مي او لكردستان باكور لكردستان تركي تشكا بوتني هان وبفان تصريحات هان دخوازن حرتشتي خرابكن وتشتكي نهلنج دانستندن لسرچه به مجالی خود وک انا کسی امی بردوام بکن دوان دانستندن ده لی دوی آلیدن هنکی احتراما دانستندنی بکی و اف کسی جوان تصريحات الدن لدجي انا كسي بين محاسبه كرن لا افرینه افسر ارتشا ترکیه ده انجام شروع پفشونان ده حات کشتن وزیر برگریا ترکیه ده خویا کرن لا افرینه ده انجام شروع پفشونان ده افسر ارتشا ترکیه حات کشتن وزارت برگریا ترکیه ناوی گروبا کو او افسر کشتن بناو نکر او تنگود شرید گل گروبا که تروری ده پیک هاتیه جالی خواه و یکی نیم رزگار کرنا افرینه بر پرسیاریا کشنا سربازی ارتشا ترک هلدا سرخواه هزین روسیه و ترکیه گرک چاودری لروجابای کوبانی بری و برن نوچگان کردستان 24 کوبانی گود سری صبح ایرو گرک چاودری روسیه ترکیه لگونده آشمد سپیکر ده گوندین سربسینوری کوبانی ترکیه را در باز کرن دیگری ده چارزری پوشین ترکیه 4 این روسیه بشدار بون جدما امضا کرنا ریکفتن ادنا بین روسیه و ترکیه درباره روجابای کردستانی ده افدبا گراسی و بنجامین روسیه و ترکیه کل گونده وارین کوبانی بیکتین تماشوان انهجا قدغه درکتنا دربه چندین نافچین روجابای کردستانی بردوامه هفکاری من اکرم صالح قامشلو لگل منه اکرم قدغه بردوامه بربداویه و دیچه لیروش لسر عرضی چاویه گلو اف قدغه باندوراوی کارگریاوی لسر روشا ویروسا کرونا هر وها لسر روشا بوریا خلکی جی چاوا بویا گر آگهداریان شتور بگرم فرموه جمال حتى نها هجمارة بيكتين ديارة دوي قد خيدا كيم دبا تايبد باجارين قامشلو حسكي طبقة رقادة هر چار باجارين مزن قو قد خيا چونو هاتني لي هاتيا رقهاندن لي الباجارين دن حتى نها هجمارة بيكتيان هاي وبر بلندبوني فتش ام بحث كن يعني قامشلو قد خلي هاي لي هردو باجارين روجافا ورجهلاتي وي تربسبي وعامودي قد ختني هروها بحث بكن باجاري غركيلغي باجاري رميلان ديركي افهمي قد خا لينا هاتيا رقهاندج برغو بري قد خيا قشتي لسر باجاري ديركي هبو اوجي بسدما جو استا بيكتني قالكي بلند بوبو استا بابنديه جي يا خلكي برين ماين روبوني قالكي كيمبو تنبو جبر له قد خيا قشتي سروي هات راغهاند لي روشا ابوري او يا خراب باندورانيني جو افقد خ كريال خلكي باندورك ابوري بير بيساج برغو كارين خلكي برسير نوردارين ابوري ددمك دا گونها گلک خلق ایدینا چارن بری خوب دن باجاری عمودی باجاری تربسپیه دا کلو پلن خوارنه بکرن اویک یا دنجی تاخک بناوی طی هی الباجاری قامش لو اف تاخد بن دستلاتا ريجيما سوريا دا گلک جي خلقي دا منبري دا
بقتنا دچون اف کسن هنا اف 8 سال 9 سال درباسی ویتا خینه بونه لجبر گرتنا هر دفره خلق حوجداری کلو پلن خوارنه بتایبتی کسکایی نها بری خوددن ویتا خی داگو جویتا خطا خا طی کلو پلی خوارنه کرستین خوارنه بکن دبارا جیانا خو بکن به هر حال گرین چافدریین اسایش روج اول همی باجارن گو قد خلی هاتیا راگهاندن بردوامن خلق هشیار دکن آگاهدار کن داگو شمالی خود در نکون شمیه افقدخه بداوید به دهروج قدخه تماشاوانین هجاب نوچین خو ام بردوام کنجبر توباران روجانه گروپ چکدار لسر عین عیسی و گندوارن و حجمارک ولاتین وی باجاروکی اجدبرین قدرون ولاتی دخوازن شردورین افشیوان بکون و روسیا جی دخوازن دوی پرسیده آلی کار لوی شونه د زاروک و دایکا وان د انجام توپا باران ارتشا ترکی و گروپین چکدارن سوری یم بسر ترکی و بریندار بون. اف در باجاروک این ایسایه. برینها به چند روزان جیان بکنه زاروکان لور بریوا دچو. لینها اف در دبن کنترولا بدنگی و مترسیا توپا باران ترکیه دایه. نشتجی جمال و ملکن خواه کوچ بون. لدوخا ایمگین سالان و گرمین دیوارن مالن خواه دویز وستانه ده جدردان. او تنه ده پرسن گناه وان و زاروکن وان چیه؟ داکو راستی او قاس گله و توب ورن. ملات انا كي راح تسز يعني روجا كي قصف هاتا شر روجا بري قصف هات در دور مالان كتا قاري تنكس بريندار ببون يعني ملات حيرية هر روج ملات درفه كوچبر دبه مال خد تركينه رزق خد تركينه زاروك جترسيانا عندما كان هم رنشتنا جي راح تسز رنشتنا عايشين على الحالة اللي ليمت يعني نرجع نسأل ليمت هالشيء هذا يظل مستمر افروشا ما يجبوش ام في برسيدكن حيا كينجي ويروشا ما في اواي بردوام با نها ام دي كامبيدا دجين كامب جي صارة وروشا ما قلكي زحمته ما تشكريا تشبو النهي مايا حياكو ام جمال خود دركتنو درب دربون واراضينا ودشرناها والحسين كلياتنا عيلة 13 سنة خلكن في باجاروكي دنگين خوا بلندكن پولیسین لشکریین روسی هروها ارتش رژیم سوری توانبار دکن که اوجی بوان چکداران و ارتش ترکی را ارتاقن. او دبیجن کل پیشجاوین فرماندارن روسی تینا توپا باران کرن. بیکو تب برسیف آنجلو و تفگره بکن که وان ایریشان لسر سیویلان راوستینن. روس على اساس هذا في دريك انه ما حميات بكن حميات ناكن نا او انا شون دا شونه تغازن اموان حمي بكن او ما حمي بكن او نا في دري تركيا في دري دافيش قنبل دافي شافت شني افت دو افت بير دافي روس تيش خرطت لي دنيري تشتك ناكتي هم تغازن دولات وقتك مره تشتك ناكتي كارك ناكي برجبر هري ام وقتك او هاتي ما حمي بكن نكاني ما حمي بكن ام يخو حمي بكن او دولات عالم دبيجي ولا ازاتم سيفيل از حمي بكن نا تشتك تنه ام نا في دري ملات مدني في دري جيشكي ام كي جيشكي تو ببن ام كي هنوانا ام كي الروسا ام وقت هون ما نكال حمي بكن ونج في دري درك هبن وكاري وفي دري جامتن ام مدني ام كانوا حمي بكن هات الدبيجي ام هاتن ام ملات سوري ام ملات في دري ام حمي بكن وفات تشتاي دشتك تنه ام دغازن وقت ما نكاني حمي بكي برجبر بكشي او كان بالسكني او كان شر بالسكني او كان تركان بالسكني كان جيش حرب السكني دولتك تي دري ضرب سبي على ما خب بخسيه بس على ما خربانه متكيه باجاروك نيسا کو 3 کیلومتر لباشور باجار گرسپی دکوه د انجام الافغان روسیا و ترکیه پشتی وکشینا هزا امریکی و داگر کرنا باجار گرسپی جاری ترکیه و کتب کنترل هزا روسی و رژیم سوری او جی پشتی الافغان کب جودا به هزا سوریا دموکراتیک را و جوه دمه و تو با باران کرن جاری گروپن چکدار سوری و ترکیه و نهاتیه راوستاندن رضوان بیزار کردستان 24 باجاروک نیسا وزیر درباره آمریکا رخنین تند لترکیه دگره آژانس فرانس پرس بلاف کریه جوینا وزیر درباره ناتو ایده وزیر درباره آمریکا مایک پومپیو رخنین تند لوزیر درباره ترکیه مولود چاوشولو گرتنه رخنو گوتنین گران این وزیر درباره آمریکا هم بر سیاست درباره ترکیه دکاره آلوزیان زیده تر بکن ناف پیوندین آنقره و واشنگتنه بشتر بو یک جوینه بو فرانس پرس دیار کریه پومپیو گلک به کرتی و تندی
پیامک گهاندا چاوشوغلو و انقره بیاری کرنا سیاست ناتوی و خنزی کرن به روسیه را تومتبار کر دجوینه ده پومپئو دا خواز چاوشوغلو کریه وکی هفت پیمان سردریه بکن و نبن سدمازی ده تر آلوزیان پیشتر جی وزیر دربیه امریکا جوالاتین اوروپی خواسته بود لهم بر سیاستین ترکیه نافچه به هفو دوره کار بکن نابراستا مجدار جی مایک پومپئو چوب استانبول و بیکو سر کردین ترکیه ببینه وگریاب. برای تماشاوان هجاف آلوزیین که دناف بین ترکیه و امریکا در رو دیدن. روشا گریدای و گنگشیا تند یاگو دناف بین پومپئو چاوشوغلو ده رودای دجوینا وزیرین دربیه ناتوی ده. افکاری من ورال رشمیش انقره لگل منه ورال دیاره که دجوینا کی ناتو ده یعنی تیراغ هندونگو تجارا تندیه کی وساد ناف بینه دو آلین اندام ناتو در رو ندایه افسکنا امریکا هر وها هلوستا ترکیه برانبری وان گوتنین تند این پومپئو لی ترکیه ده قادا پلاتفورما مدیا ده رایا گشتی ده سیاست ده چاوات نرخاندن اشتور بگرم فرموورا بله جمال راستی در روزن دنابره ترکیه و امریکای ده آلیه که هفت سوجدار کرن آلیه که جبو کد کشین دنابره هفت دو ده چاره سر بکن هفت دیتن تینه کرن پیشی ده ناتوی ده وکی وجی بحثی کرد ده جوینا ناتو یا وزیرین کارین در وده مایک پومپئو با آوایی که تندوی ترکیه رخنه کرد و هم جبر کریارین سوریه هم جبر کرنا موشکین از 400 هم جبر قبرس هم جبر سوریه و هم جبر دریای ناوراست ترکیه سوجدار کرد و گوت به پولیتیکاین خوین شر یان کوین جی آلوزیان زیده دکم تفد گره و اویک جنای قبول کردن راستی تایبتی افسر داخویانی مایک پومپئو د چاپمنیا ترکیه د به رنگی تنر خواند د بیژن کو براب کو قابینه ترامپ دست کار برد دخوازه کو آلوزین دناور امریکا و ترکیه دا زیده تر بکه و دخوازن ده هیام بایدن داجی اب آلوزین دناور ترکیه و امریکا ده هر بردوام بکن جبر وین دیجی مایک پومپئو هلبسته که به وی رنگی نشان لهمبری ترکیه نشان ده وکی وجه بحثی کرد داماکو پومپئو هاتبو استانبول جه هفدیتن برای در ترکیه را نکربو و در وجه جوینا ناتو ده لهمبری ترکیه گوتن تند رابر در ترکیه که تایبتی وزیر کارین در ترکیه مولود چاوشوغلو جبر وی هندجی هم پاسپورین ترکیه هم چاپمنیا ترکیه هم جرای در ترکیه دبیجن کو مایک پومپئو دخوازه پیوندین کو ده هیا مانو ده به امریکا را بدن دست پیکرن دخوازه تیگ به دخوازه هیا مکنو نه دست پیکرن و دخوازه اف کشین هی هر وقت نه چاره سر کردن بردوام بکن برانبر وی که جوینه که شانده که برفره یا امریکا جی سردانا ترکیه کرد بو جمال ویج ببیجن یعنی نونری تایبت یک کاروبار سوریه بو نونری تایبتی امریکای بو سوریه راینبورن لترکیه بو بردم که سر حکومت ترکیه ابراهیم کالان را هفدیتنه که پیکانی و همون مجارین کد نابر امریکا و ترکیه دوایی که کیشه بردام کن لسر همون مجارن هفدیتن هاتنه کرن تایبتی جی لسر ادلبه لسر سوریه لسر نویساندن یاسیانویا بو سوریه کیشه اندنها لسوریه بردوام دکن کیشه لدریا ناورست اما مجار همو هاتنه خاطن تایبتی جی ترکیه نرازبون خو نشان رایدرین امریکای دانه کو هر آلیکاریا یپگی دکن او یک جی د جوینا نابر ترکیه و امریکای ده هاتبو نرخاندن نگلوی که جمال او چند روزن چند هفتنه دماکو سروکی نوی امریکا جو بایدن هاته هلبجارتن ترکیه هر وی داخازید که دبیجه بلا امریکا پیوندین خویم به یه پگیره قطب که و لسوریه تایبتی جی لسوریه ترکیه و امریکا جاره کدن خونیزی که هف بکن سروی که تایبتی دچاپمنیا ترکیه داد پاسپورین ترکیه سروی که داخون لبل او چند روز هم داخو یعنی مایک پومپئو ین دنا ناتو ده هم جی سردان وی استانبول جالی رایدارین ترکیه و نینیت پیشوازی کردن و دبیجن او حول تداین کو ترکیه و امریکا زیاده تر خونیزی که یک نکن لبل دماکان بر خود دن رابردوی جمال یعنی هم جو بایدن هم جی
کابینەیە نویا جۆ بایدن د پۆلیتیکا دەروەدا د پۆلیتیکا سووریەدا د پۆلیتیکا نێزیکبوونا کورداندا وەکی ترکیە نافکرە یانە خویایەک و هەم بچوونە کابینەیە ترامپ جی هەم جی بەهاتنە کابینەیە جۆ بایدن خویایەک وێ ترکیە ئەمریکا ڕۆژێن پێشەمەدە زێدەتر هەمبەری داخویانیان ڕاگینن و خویایەک و ڕۆژێن ڕاگەشتر لە پێشیا ترکیە نەک و گۆری داخویانیان پسپۆرە ئەم دکارن وەیەکی ببێژن جەمال بله هفکار من ورال رشمیش لسر آلوزین گودنا بین ترکیه و امریکا ده هر وها چرچوه ناتو در رو ددن جان قرل گلمن بو تماشوان هیجا امین دار اگشتی نتوین یگرتی گو تارا بکرنا جوینا آوارته اسیو امین اکمالی اگشتی نتوین یگرتی در باره پتایا کرونا ده داخفن به شکل جی ببی کاریگەریەکی زۆر خراپی هەبوو لەسەر خەڵکی لەسەر ئەو کۆمەڵگەیانەی کە هەژار بوون و هەڕەشەیەکی نوێی دروست کردووە لەسەر ئەو بەرەو پێشونانەی کە ئێمە تا ئێستا بەدەستمان هێناوە لە سەرەتاوە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی زانیاری تەواو پێویستی داوەتە هەموو شوێنێک کە بۆتە بناغایەک و ڕێبەریەک بۆ هەموو جیهان بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو هەڕەشەیە بەڵام بەداخەوە کە زۆربەی ئەو ڕێنمەیانەی WHO پابندیان پێوە نەکراوە و هەندێک شوێن ڕەت کراونەتەوە لەو ناوچانەش دیارە کە ڕەت کراونەتەوە کاریگەری پەتاکە خراپتر بووە و جیهان ئەگەر لەسەر ئەو ڕێنمەیانە نەچێت بینیمان کە پەتاکە هەموو جیهانی گرتەوە و بە شێوەیەکی زۆر خراپیش زۆر سپاس بۆ زانا و لێکۆڵەرەکانی ئێمە لە هەموو جیهان بە تایبەتیەوانەی کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە لە هەفتای داهاتوودا ڤاکسینەکە بەردەست دەبێ. ڤاکسین ناتوانێ هەموو ئەو خراپەی کە بەسەر ئێمەدا هات و ئەو زیانی بەرمان کەوت بیگەڕێنێتەوە وەکو هەژاری کە زیاد بووە و هەروەها وشکە ساڵی زیاد بووە و ئێمە دەبینین کە ئەوەی کۆرۆنا بەسەر ئێمەیدا هێناوە گەورەترین هەڕەشەی تەندروستی بووە لە مێژووی 75 ساڵەی دامەزراندنی نەتەوە یەکگرتووەکاندا بۆیە بینیمانە کە ئەم پەتایە زیانێکی زۆری بە ئێمە گەیاندووە ئێستا کاتی ئەوەیە ئەو زیانانە چاک بکەینەوە و ئێمە دەتوانین هەنگاو بە هەنگاو لە سەرخۆ بتوانین پێکەوە ئەو زیانانەی بەرمان کەوتووە چاکیان بکەینەوە و بگەڕێنەوە سەردۆخی ئاسایی خۆمان. ئێمە کار دەکەین بۆەوەی کە بە شێوەیەکی خێرا بگەڕێنەوە سەرسکەی ئاسایی و دۆخی ئاسایی خۆمان. ئێمە کارمان کردووە کە بۆ ئەوەی 172 وڵات هاوکاریەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی پێبگا لە کەلوپەلی خۆپارێزی و لە ئامێری پشکنین و بابەتەکانی دیکە و ئامێرەکانی دیکە کە پێویستن بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. من هەموو کات بەردەوام داوام کردووە کە ڤاکسین بۆ بەرژەوەندی هەموو جیهان بێ و با یەکسانی بگاتە هەموو کەسێک لە هەموو گۆشەیەکی ئەم گۆی زەویە. بۆیە دەبێ ئێمە ئەبێ هەموو کاری خۆمان بکەین بۆی بە شێوەیەکی ئاسایی ئەو ڤایرۆسە بگاتە هەموو شوێنێت بەڵام هێشتا ئێمە بە ملیۆنان بە ملیارەها دۆلار با بڵێن کورتێنانمان هەیە لەوەی کە داوامان کردو بۆی کە ڤاکسینەکە بگاتە هەموو تاکێک لەسەر گۆی زەوەی. من هەموو کات داوام کردووە لەو ناوچانەی کە شەڕ هەیە شەڕەکە ڕابگیرێ و لە مانگی نۆش داوام کردووە پابندبوونی خۆشم دووپات کردەوە بەوەی کە هاوکار بم لەو شوێنانەی کە شەڕیان تێدایە ناکۆکیان تێدایە ململانی سەربازیان تێدایە شەڕ ڕابگرن ئاگر بەس ڕابگەین بۆی کە بتوانین هەومان پێکەوە چاومان لەسەر ئەو ڤایرۆسە مەترسیدارە بێت و ڕوبەڕووی ببینەوە. ئێمە بە هەموو شێوەیەک ڕوبەڕووی تند و دیشی دژی ئافرەتان ژنان بووینەتەوە کە لە جیهاندا بەرامبەریان دەکرێت. نەتەوە یەکگرتووەکان بە تەواوی ڕوبەڕووی ئەو زانیاریە ناڕاستانە دەبێتەوە کە لە نێتۆرکەکان لە هەموو شوێنێکەوە بڵاو